Laawol Kisal ko laawol peewal e ɓantal. Naam, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musidɓe julɓe tedduɓe ka radio Laawol Kisal ɗo haray no humpitorɗon ni haray jumaje ɗen fof ɗe mari futtugo ka radio meɗen ɗo ɗe invité sehuɓe men tedduɓe ɓe seenoɓe waɗana yewtere ko yowiti e diina men kam haray no nanirɗon ngoɗo hito ɗo ni haray ngoɗo hito na suuɗi ngo on haray ko hito ngo wonɗe nande ñande wumo Allah addi ko tawata hiɓe wakkili hiɓe walliti e moƴƴa ka Facebook kadi Laawol Kisal e ka radio fuu haray ko Cheikh Oumar bari en fof hiɗen andi ɓe ko wakkilaniɓe diina kam moƴƴa ko na seeɗa ɓe waɗande darsuji gelɗuɗi tawata nafoore mum no heewi moƴƴa noon naam haray hannde kadi on nani koɓe maaki konko ɓe suɓani en kon ɗo ko fi haray biographie nelaɗo meɗen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam on haray noon ɓe faala wadde mo hara ko épisode ji siko ɗiɗi ma ko tati ɓe wokko hawru Incha'Allah haray ko en gotara weltani keɓen inniɓe kadi ko saɗi ko tooli haray saji men watta micro e sokeje moon Incha'Allah. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray waɗi kam en jarni musidɓe men wonɓe ɓen ka Laawol Kisal udditanɗe laawol ngol fiino waawe yewtude ɗo fi diina Allah kan subhanahu wa ta'ala. En jarni kadi musidɓe men wonɓe accitude golleji mum heɗito naftara yewtereji wonaɗe yewtede ɗin haray karamokoɓe taalibaɓe buy wonɓe toon e wonɓe ga no waɗude darsuji jama on no wakkili no tambiti no heɗitade haray en jarni mo ɓe ka woniri ɗon en weltaniki ɓe fof en tariki Allah subhanahu wa ta'ala yo ɓeydan en cembe ɗen e kutu on fi sembingol diina Allah kan hokkore en baraji kon en wadde kon moƴƴinana e laakara men haray tigi tigi ko mi faala yewtude ɗo ko fi onulaɓe meɗen sallallahu alayhi wa sallam haray ka defte ko innete ko siratul rasul e haala arabu innama noon sira mana ko laawol ngol goɗɗo rewi e mum mana nulaɗon sallallahu alayhi wa sallam ko bani adama wono yimɓe ɓen fof woniri bani adama ni kono kamɓe tigi tigi kamɓe nulaɗon sallallahu alayhi wa sallam ɓe rewi e laawol tawde bani adama faalaɗo ko moƴƴi faalaɗo ko kelɗi faalaɗo diina o no wawi ñentindeɓe ngol laawol maɓɓe ɗo sabu ɗum haray yimɓe adna Allah on ɗo hittuɓe ɓe fof waɗuɓe goɗɗum battine hoore adna on haray yimɓe ɓen no sifade fi maɓɓe hono se ndaari wono annabaɓe feƴƴunoɓe ɓen e wata humpitade no gurdam maɓɓe ɗan ɗum feƴƴiri ɗum fuu gurdam maɓɓe ɗan ka suudu e ka yaasi kene e gundo kaɓe weddi e kaɓe wondi e jama e ka ɓe rewri fi hakkude maɓɓe Allah taguɗo on e kaɓe rewi hakkude maɓɓe kamɓe e tageefo ngon joni noon onulaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ɗo kanko on Allah on arsikimo ko o go'o yo o wuuru gurdan sifa ko yimɓe ɓen fof wuuri kon ko goo ko bani adama ko ardi e aduna on no bani adama ardata noon e aduna on o wuuriri e hoore leydi ndin ɗo no bani adama woni wuurirde noon o yiwi ko aduna ɗo no bani adama woni iwrude noon e hoore leydi ndin ɗo kono o serti e bani adama en sabu teddungal ngal Allah teddinimo waɗi mo annabajo en heɓata tariha neɗɗo mo Allah on tagi haɗa tariha makko on fof no selli ko woola kon fof haɗa ko noon woniri si wona o nulaɗo men no sallallahu alayhi wa sallam luttuɓe ɓen fof goɗɗum jilluno e ko waɗi kon goɗɗum ɓeydita goɗɗum ɗoyta nulaɗo hay hunde ɓeydaka hay hunde ɗoytaka giɗo maɓɓe gaño maɓɓe natuɗa ka diina emo natali ka diina no fottani no gurdam maɓɓe ɗan feƴƴiri noon ko noon tigi ɗan feƴƴiri yeddotiraka immon ɗum kadi Allah on okkori nulaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ko okkorali yimɓe buyi
sabu laaɓugol gurdam maɓɓe ɗan jama fof humpito no laaɓiri aɗa hay hunde mbumaka hay hunde suuɗaka min wonɗo wodude ɗon e kala wonɗo lan heɗade ma enen wuruɓe fen ɗon ɓen fof wimi gurdam no laaɗo ɗan sallallah alih w sallam ko gurdam laaɓuɗam puy ɓe maana no annda ko waɗi kon fof ko waɗi kon hakkunde maɓɓe kamɓe tun e ɓeygure maɓɓe nden no annda ko waɗi kon hakkunde maɓɓe sahabaɓen no annda ko waɗi hakkunde maɓɓe ayɓe maɓɓe ɓen no annda ko waɗi kon hakkunde maɓɓe yiɓɓe maɓɓe ɓen no annda ko nulaaɗo sallallah alih w sallam feƴƴini e nder gurdam maɓɓe ɗan Allah waɗi yo jama o anndu fof enen fof mo ɓe men no mari gurdam ɗam feƴƴini ko kañum tun anndi fimo yimɓe ɓen anndali fimo yimɓe ɓen humpitaki worin haray on tigi no yelli wota yimɓe ɓen anndu ɗum ɗo nulaaɗo sallallah alih w sallam hay e hunde alaa ko suuɗi e nder gurdam maɓɓe ɗan sabu si on tigi no suuɗi goɗɗum haray imo bonni kamɓe noon Allah reeni ɓe hisini ɓe ɓe waɗaala e hunde gila ñannde ɓe jibina gila ñannde ɓen maɓɓe resi yumma maɓɓe ɓe jibina ɓe woni intérêt ɓe woni sagata ɓe woni mokoba ɓe woni mawɗo haa ɓe feƴƴini fof no winndi no laaɓi poyi kadi oɗo neɗɗo Allah waɗi mo ko o neɗɗo gila ka o fuɗ jibina ɗon wuuri haa ka o feƴƴini ɗon kadi ko o neɗɗo neɗɗankoyagal makko ngal sansaaki yimɓe ɓen kadi ittaale mo ka o woni ɗon watti mo goɗɗum goo hooreɓe goo e yimɓe maɓɓe ɓe yiɗnoɓe haa watti ɓe Allah yimɓe goo yiɗi hooreɓe mum ɓen haa watti ɓe reweteɓe kono enen nulaaɗon ɗo Allah o nolimo ko neɗɗo o wuuri ko neɗɗo o feƴƴini ko neɗɗo hannde kadi hay hunde ittaale mo e nder neɗɗankiyagal makko ngal teddule ɗo heɓi ɗum fof ittaale mo e nder neɗɗankiyagal makko ngal waɗi mo goɗɗum ngol kadi gurdam makko ɗan yaltiti ka paykuyagal makko ka sagatalaako feendo o immi himo noddude yo jama on naatuga diina honno o woniri jongalle honno o woniri mokoba jom ɓiɓɓe honno o woniri kawtal mo hodde e woɓɓe honno o woniri jaatigi mo welde e woɓɓe honno o woniri jannowo yimɓe honno o woni ardotoɗo ka laamu honno o woni ardotoɗo ka hare honno o woniri ardotoɗo yimɓe ɓen ka dewal Allah ɗiɗo fiiji ɗo fof Allah on waɗi ɗi waɗi e yeeso aduna Allah on jama on yiiɗi ko yi'oto kon ɓe nani ko nanoto kon ɓe kamɓe nulaaɗo ɓe jaaɓodiri piiji ɗin haa fof yi'i ko yi'ata kon hannde kadi ko ɓe maakuno kon ko ayɓe ɓe jaabino kon no fof no waali holli en wonde sine yewtude fi o siira nulaaɗo ɗo hare en heɓata hay e gooto e nder aduna Allah on mo sifoto ɗen fii mum no wonɗen siforde fii nulaaɗo noon sallallahu alih w sallam ɗum haɗa ko Allah on teddinimo ono e hoore ko teddinimo kon tawi himo ñentino tawno no woodi piiji ɗien humpitaaki ma piiji wonɗi gundo ma piiji tahiiɗi ɓuri haqqille bani adama ara o ñentintaako jooni noon Allah wi yo ñentine laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju llah wal yawma al akhira wa zakara allaha kathira ala ɗum ko holli ko o ñentine si tawno noon piiji makko ɗin fof no ɓuri bani adama en ma no luggi goɗɗo wata faamude alayno o ñentintako ɗum Allah walli siira makko on fof annda sifa winda e defte winda e hadisaji joni noon ko fi honɗum wonɗen janngande o siira nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam go'o go'o koyen anndu no o feƴƴiniri noon ɗimmun ɗum anden ɓaydo o qur'ana jippike e makko ko honno o ƴettitiri o wahyu ko honno o golliri ngal nulal ngal o nula o yottini e taɓinfo ngol ko honno o yottiniri anden kadi o qur'ana mo wonɗen janngude ɗo si en sifike fi nulaaɗo on e yi'e ton piiji waɗunooɗi tawa ko ɗum ɗo wonɗi janngude fi alqur'ana
يجون هيوتي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن جنبوا دون نك على القرآن أسفناما في سيرة نلا دون فين دون آية دون جيبي كهون ودونو عندي وندم جاك أو القرآن كونا ينجر دوك في ده هو ده ودنوني دون في القرآن نو يوتو ده في نلا صلى الله عليه وسلم ده feruno ɓe yiwi makka ɓe senade madina si a yewtama fi nokkure nden si siira on ari haalanima ha a yii nokkure nden a faami nokkure nden a faama e aya on ko wonno yewtede fi mum ko mana ko en faamorɗon alqur'ana on faamoren ɗon honno nulaaɗo ƴettitirno fiiji ɗin heɓen ka ñentinen nulaaɗo on sallallahu alih wa sallam ene jang faamugol siira nulaaɗo on no jeeya e laawol wallengol fi faamugol sunna nulaaɗo on ɗum ɗon kadi no jeeya e laawol fi faamugol alqur'ana on haɗa kadi neɗɗo wo neɗɗo ko o wayi wonno o wayi haɗa mo yiɗi ñembingol goɗɗo ma ñentina goɗɗo joni noon haɗay ko ɓuri haanude ñentineede ko nulaaɗo meɗen on sallallah alih w sallam sabu iɗa yiya e sa'iji goo woɓɓe no yewta fi waliyaaɓe fi karamakooɓe fi saykuuɓe fi ɓeeɗo tiiɗina fi maɓɓe haa e hewtinaɓe ka ɓe hewta joni noon si fiiɓen ɗon no tiiɗineede fii mum haɗa fii nulaaɗo on sallallah alih w sallam ɓuri haanude tiiɗineede fii mum joni ko annduɗo fii nulaaɗo o waawata tiiɗinde fii nulaaɗo on sallallah alih w sallam so a yii saykuɓe goo no tiiɗineede fii mum haa ko tawde ɓen ɗon wonɓe waɗde ɗum ɓe annda fii nulaaɗo on sallallah alih w sallam ndaa ɗon ko on ɗo hanana waɗaneede ɗum joni haɗa ko fii ɗum ɗo waɗi siɗe yewtude fii nulaaɗo on sallallah alih w sallam eɗen tañƴine inchallah en waɗa yewtereji tati yewtere aranere nden en fuɗɗoray fii o nulaaɗo sallallah alih w sallam adii o wi'eede nulaaɗo ko adii o nuleede honno o feƴƴininno gurdam makko ɗam haray ɗum ɗon so yewtii fii ɗum ɗon en yewten noon on tuma fii si ɓayru nulal ngal ari ko honɗum waɗano jooni o nulaaɗo muhammad sallallah alih w sallam go'o go'o ko suɓaaɗo suɓita allah subahanahu wa taala on o suɓii nulaaɗo sallallahu alih w sallam o waɗi ɓe e jeyaaɓe e gorol ɓurngol teddude e gori arabu ɓen on saa'i ɗon ɗulle ko Quraysh eɗen anndi tariha on ɓayru fii annabi adama feƴƴi tariha wonnoɗo hakkunde non on ha annabi nuh on ɗon on fayda fof muti ko fii annabi nuh on yaltiti on kadi ko annabi nuh feƴƴuno fii mum tariha wonɗo hakkunde ɗon e hakkunde e annabi ibrahima ɗon kadi fof fayda muti ko fii annabi ibrahima on yaltiti joni noon ka gila annabi ibrahima heɓi nulaaɗo on tawi on tariha ɗon no jokkodiri annabi ibrahima o jibini ɓiɗɗo wiyeteeɗo ismail o ismaila ɗo joni o woni hoore gorol e nder gori e taaniraaɓe annabi ibrahima ɓen ko e taaniraaɓe ɓen ɗon on nulaaɗo sallallah alih w sallam jeyaa joni noon ɓen ɗon ɓe wonno arabuɓe ɓayro ɓe woni arabuɓe allah on suɓi e nder ɓen arabuɓe ɗon fof wiyeteɓe bani kinanata ɓen e nder ɓiɓɓe annabi ismaila ɓen fof o suɓi wiyeteɓe bani ismaila kinanata ɓen o halfi o ɓokkude ɓe o halfini ɓe tedduɗe ɓurɗe tedduɗe ɗen on tuma e nder yimɓe ɓen ɗon kadi yehi ha ɓe ɗuuɗi ha allah on suɓi ɓe wiyeteɓe Quraysh o halfini ɓe teddungal ngal e hande kadi ko Quraysh fewjata e hoore luttuɓe ɓen fof allah subhanahu wa taala on e nder Quraysh on kadi ɓayru hiɓe ɗuuɗi o suɓi e maɓɓe bani hashim tawi ko ɓen ɗo woni fewjoɓe ɓen e nder bani hashim ɗo noon allah subahanahu wa taala on e suɓi nulaaɗo yo jeeya e maɓɓe joni noon ko tariha monɗe yewtude ɗo fii yo neɗɗo suɓe o ɓura goɗɗo goo be o heɓa ko oya heɓaali ɓe yimɓe ɓe wonɓe yewtude fii mum ɗo fof allah teddiniriɓe teddungal ɗum suudu kaaba wondu makka ko ndu dannano feeno saydina ibrahim
kanko e ɓiɗɗo makko Ismaila no darna Allah on wi ɗon ka o rewe kanko tun ko suudu makko gila on tuma hoɗuɓe ɗon ɓen wonɓe fewjude fi ɗon ɓen fof Allah on no jonnude ɓe teddungal haa hewtoyi tawi tigi tigi on ene ko baabiraaɓe e soriraaɓe nulaaɗo ɓe woni fewjude fi ndin suudu sakkitiiɗo fewjude fi ndin suudu ɗon on tawi ko kanko landitete fi suudu ngon e fi hoɗo ngon ɗon ko Abdoul Muttalib soro nulaaɗo sallallahu alih w sallam ko on ɗon jibini Abdoullahi jibini nulaaɗo sallallahu alih w sallam arno haa tawi o Abdoul Muttalib ɗo woni hooreejo yimɓe Makka ɓen e saa'i makko on ɗon ko kanko woni fewjo on e hoore maɓɓe ko ɗum waɗi ɓayru woɓɓe iwi ka iwayno telen Éthiopie to Al-Habasha ɓe wondi e lanɗo wiyeteeɗo Abrahata ɓe ardi e mawɗi fii argol lanca suudu Kaaba ndu lanɗo wiide mo faala yiidude lanɗo saare nden ko Abdoul Muttalib yahno nooti yiidugol e men arnooɓe lancugol suudu Kaaba ndu seede wondema nulaaɗo ko iwɗo e gorol timmugol gorol wonɓe fewjude gorol accanaaɓe gorol yimɓe hikkiiɓe yeeso suɓugol ɗum ɗon waɗa nulaaɗon e jeyaaɗo e ɓen ɗon on no mari faa'ida moolanaaɗo neɗɗo si tawii himo iwi e yimɓe tedduɓe haray si o fewjii fewjoore makko nden no jaɓee on so iwi ko yimɓe jaasuɓe so addi fewjoore no jaɓetaake jooni si Allah no hoddide yo goɗɗo jokke yo yimɓe ɓe wonu ɓaawo makko haray Allah hokkoreemo goɗɗum e sabuuji ko watta haa jama on tawa no yiɗi jokkugol mo hara ɓe karhaaka ɓe forsaaka sabu teddugo nulaaɗo tedda mawɓe makko ɓen fof maɓɓe tawde ko hooreɓe yimɓe tedduɓe hannde kadi so iwi e ɓen ɗon so arii o inni jokke lan hara jama ɓe anndi moɓe jokke on ko aaden tedduɗo ko aaden mokoba ko aaden hikkiiɗo nokku goo jeegol ɗum ɗon tun ɗo wondi e nafoore fii ɓe nulaaɗon sallallahu alih w sallam jaɓani ɓayru Allah hoddiri yo jibine o jibinaama ko o alyatimaajo baabe makko feƴƴini adi o jibineede yumma makko jibiniimo tawi o alaa baaba kono hari yumma makko no ka galle ka moodi mum acci ɗum ɗon yani ka galle Abdoul Muttalib soro makko no ɗon soro makko arno tigi tigi e yi'i boobo on weltori boobo on e mawnini fii boobo on e o teddini fii mum moƴƴa o hettini fii mum o fembi mo e o dankii mo jooni noon o boobo o jibinaama ko alyatima en fof ɗen anndi alyatima ko aaden lo'uɗo ko aaden e tigi tigi si ta Allah on faabimo wona aaden wikkaaɗo aaden hawkaaɗo kono nulaaɗo meɗen sallallahu alih w sallam Allah waɗi hay si baabe makko feƴƴini kono soro makko no lontiga baaba wonayno ɗon telemma ka teddungal e ka dankata e ka neydi ɗum e wowde noon wooduno aada mo ɓe marno fen on saa'i wondema si boobo jibinaama ka saare makka ɗon ɓe si o ɓe itteemo ɗon ɓe naɓa ɓe muyninoyamo ka fulawaare ka fulawa ɓe naɓamo toon o muynoya toon ɓe waɗayno aadi no woodi rewɓe iwayno ka fulawa ɓe ara ka saare Madina ga tawi koɓe hiɓe ɓeyni ɓe mari ɓiɓɓe hiɓe muyninde ɓe ara ɓe ƴetta ga boobooɓe ka saare ga ɓe naɓa ɓe ka fulawa toon ɓe muynindina ɓe e ɓiɓɓe maɓɓe ɓe ɓayru nulaaɗo jibinaama tawi ko on aada wona gollitireede ɗum ɗon kadi rewi e hoore nulaaɗo sallallahu alih w sallam o yetta o naɓa fii honno wiyeten Halima Saadiya yettima naɓi ka hoɗo maɓɓe kamɓe ko ɓe waɗirayno ɗum hiɓe faandi piiji labaaɗi go'o go'o ko fii on tigi wuuru ka buruure yimɓe wuuranooɓen ka buruure on saayi ɗon ka fulawa ko henndu laaɓundu ndiyan laaɓuɗan ɓe heɓata ko ɗum ɗo woni
janɓindeɓe ko henndu laaɓuɗu e ndiyan laaɓuɗam e ñaamete laaɓuɗu ko ɗum ɓe ɗuma woni janɓirde laawol kadi kisal ko laawol yimɓe ɓen ko fulawa to hare ɓanndu no selli ɓuri yimɓe saare kadi hara yimɓe ɓen ka fulawa ɗengal ngal no laaɓi ɓuri yimɓe ɓen ka saare yimɓe saare makka ɓen hari yimɓe iwra e cenɗe ɗen fof ɓe ara fayda ɓe woola haalaaji ɗin fof haa hannde son hewti makka araɓuure wonaande woolede makka nden nannday araɓuure wonaande woolede leyɗe luttuɗe ɗen par ce que arɗo o arɗo no jiiɓude ɗum fino faamodiri e hoore ɗum kamɓe noon gila law ɓe heɓi hakkille wondema wata ɓe jaɓu ɓiɓɓe maɓɓe ɓen jiiɓa ɗenngal maɓɓe ngal yo ɓe naɓuɓe ka sera to ka fulawa ɓe woola haala maɓɓe laaɓuka kan ɓe heɓa cellal ɓe heɓa ko wiyetee kon ɓanndu sattundu ɗum sattinta ɓanndu ɗum ɓay kon saare haɗa ɓanndu ɗum toujours no ɗaati no loyi wata hunde ɓay kon fulawa ɓe immo waɗa golle hoygol fof waɗa piiji ɗi fof hara no selli ko ɗum ɗon ɓe faani ɗon fi ƴettugol paykoy koy naɓa ɓe toon ɗe nulaaɗo sallallah alih w sallam rewna e ngol laawol ɗon kamɓe kadi ɓe seeni toon ɓe waɗana ɗum ɗon e ɓe njanɗi toon ɗe kono ko Allah hoddirta kon ko haldi fotti ko e ndeer duuɓi nayi tawara paykol ngon arti artugol makko o wondi ɗon e nene makko ko yahata fayda hitaande feccere ka hitaande ɗimmere nene makko kadi feƴƴini hannde kadi ka duuɓi jeego makko nene ala baaba ala soro makko wattiti mo e ɓeynguure mum nden ko taanira no yiɗa no yurmi no ɗumanni soro makko hittini fii makko hannde kadi tawi o seedata e soro makko o woni pay kon alyatima hon kono wonaa pay kon alyatima hon wikkaa kon pay kon alyatima hon yiɗaa kon ɓannitaa kon kadi yiiɗo mo yiiɗo o wonaa ade ni nani o de o Allah oɗo wonay goɗɗo yiiɗo mo ko noon yi'irtamo kono ko Allah waɗata kon on kadi on mawɗo ɗon ɓe neeɓi daali nder duuɓi ɗiɗi kadi nunaaɗo heɓayta duuɓi jeetati e hannde kadi ɓe on ɗon mawɗo kadi feƴƴini hannde kadi tawi ko bappiraaɓe maɓɓe baaɓe maɓɓe mawɗo Abou Talibi ne'ata ɓe ɗo e mutoyaade ɗon yen anndu neɗɗo si tawii o waaway yi'ande goɗɗo satteende nde o woni nden ko so o rewii e mayre o anndata satteende nden Allah subahana wa taala eltunulaaɗo on sallallahu alih w sallam yoɓe yi'u kisan satteende ko paykum heɓata kon koɓe paykum ɓe woni alyatima ɓe yii ko alyatima no wayi noon ɓe yii no alyatima wayi noon ɓe woni paykum ɓe wonɗi ɓe yii no paykum wonɗu kon wa'ata noon ɓe yii kadi no ngurnanɗa woni feƴƴide noon ko ɓe paykum ɓe maanditii ɗum noon heɓgol maɓɓe duuɓi jeetati e hannde kadi wonaa baaba wonaa nene wonaa soro jooni ko bappa Abou Talib ƴetti ɓe watti ka ɓeynguure hari kanko tigi tigi roni Abdoul Mouttalibi telemma ka wongol makko ɓayaagal fewjugol ngol e ndeer ɓeynguure nden e ndeer gorol ngol kono Allah waɗi kanko ɓiɓɓe ɓen no ɗuuɗi kono arsike o yaaja maana o yaajiraaka jawdi ɓiɓɓe ɓen noon no ɗuuɗi ko kanko kadi woni mawɗo gorol ngol on saahi ɗon maana ko kanko tuugitorte e ndeer piiji ɗin tan anndi no mo woni mawɗo gorol mo maapiki ko ɗon arata kala koɗo ko kanko wernata kala piiji ko yande kon kanko holli halfinte no laaɗo ari feerno ɗon gila duuɓi jeetate haa yeeso janndugol maɓɓe ɗon ɓe ndaari ɓe tawi tigi tigi ene wonnaa yo ɓe jooɗor niina ni toon ɓe yiya nde satteere ɗo ɓe fanka ɗon kas pay ko yaagal maɓɓe ɗon ɓe yehi ɓe yiide e woɓɓe marɓe dammi ɓe inni yo ɓen ɗon accu ɓe aynana ɓe dammi maɓɓe ɗin ɓe yoɓa ɓe gila ko ɓe woni payko ɓe fuɗɗii ɗon ɓe manna kasbugol ɓe innal jooni ɓayre nene alaa baaba alaa jooni yoɓe toro maa ɓe yinnduga hakkunde musidal ino ɓe mari bappiraaɓe
hiɓe mari kawraɓe ɓe mari musidaɓe ɓe mari kawtal ɓe mari yiɓɓe mawɓe maɓɓe ɓen ɓe yinda hakkude ɓen ɗon ko ɓen ɗon hokkode ɓe o ɓe mo yondinora ɗum ɗon to waɗali ɗum ɓe immi yehi ɓe fuɗɗi aynude dammi aynugol dammi ɗin piiji ɗiɗi no e nder mum go'o go'o ko mummunte ala hakkil ko andi ko ñaamugol yara ɗano immo ñaama yara ɗano konko nula ɗon argol ayna ɗi mummunteji ɗo ɗi ala hakkille ɗi wawata faamude anday ko ha honto woni aaden yurmeteɗo ma aaden hiiɗaɗo ko gila law mo wawi aynude dammi o ekkitike yurmingol mummunde ko mala hakkille kon o waway yurminoyde marɗo hakkille o wawi sulhanade kullum o waway sulhanade neɗɗo allah on eltinulaɗon sallallah alih w sallam gila law yo o wawu halfinede goɗɗum ko yurmina kon ko halfina ɗon har ko mari wonki ko yurmina kon ko halfina ɗon batte heɓo e mum nde yurmede nde o heɓuno ɗon e dankagol koye mummunte hoye ɗon nde yurmede ɗon o mawnide e mayre ha ɓayro halfinoyama mofte ɗen yo o nulama e maɓɓe yo jannuɓe o waajoɓe o hollitaɓe tawi hannde kadi nde yurmede ɗon no woodi e makko nden ɗon kadi hewti jamaɓe wondunoɓe e nder koko woni sagata ɗon pay ko joni inni joni nulaɗo woni gila duuɓi sappo ha hakkude ɗon e duuɓi noogay haray ko innete kon feere ɗon ko saa'i kelle fuye ko saa'i ka ƴiiƴan ɗan wuuli ko saa'i ka pay ko fijata ko saa'i faaleji ɗin hawtoto daro ko on saa'i ɗon nulaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam kamɓe allah o reeni ɓe ɓe ukkaaki e ko goreɓe maɓɓe ɓe ukkino e mum e fiitaruji bonɗi ma kuuɗe bonɗe ma jikkuji bonɗi allah waɗi ɓe ukkaaki e nder piiji ɗin few ɓe yahaali ka amete ɓe yahaali ka beere yarete ɓe yahaali ka carte kupete hari ɗi piiji ɗo fof no woodi ko façon ji ɗin sansi kono hari no woodi ka amete no woodi ka beere yarete no woodi ka maysir fijete hari ɗum fof no woodi ko façon no wona no warreede no ko noon serti e hannde kono hari ɗum fof no woodi hanke manan kala ko mottineno sagata hannde hari no woodi hanki kadi ko mottineno sagata kono allah on reeni nulaaɗo meɗen o sallallah alih w sallam e nder sagata laako maɓɓe ngun allah waɗi goɗɗo yiiraali ɓe ko maranta ɓe haa janngol hara si ɓe inni kori hure allah ɓeyna tertima yande ɗe anndi ko hunde kaari waɗaynoɗa tertima yande ɗe anndi hari ko hunde kaari wonnoɗa allah waɗi goɗɗo heɓiraali ɗum ɗon nulaaɗon sallallah alih w sallam ko ñammintino e nulaaɗo ma anndintino e nulaaɗo hersida e konko o anndintina ɗon o deƴƴa o ɗon ka wolude allah o reeni mo ngon sengoɗon kadi allah subahanahu wa taala on e yaññi haqqille nulaaɗon sallllahu alah wa sallam telemma e nder piiji ɗin fof kala ko fewjete si fewjoore maɓɓe nden ari goɗɗo heɓata fewjoore towni mayɓe siira on no addi e misal labangal feendo ndiyan saaƴuno suudu kaaba no maadi ndi yani ɓe halduno ɓe fotti kamɓe wonɓe ɗon ɓen fof yo ɓe mahito suudu ndum yo ɓe kafo mbuuɗi ɓe sooda e ko gollitirte kon kono mo be maɓɓe ɗaɓɓu kaalisi mum laaɓuɗi ala wona kaalisi soɓuɗi ma jilluɗi ɓe heɓaali kaalisi buy halde ɓe fotti jooni yo ɓe ɓuytu yañji suudu ndum ɓe mahito berto ko mbuɗɗin yonata kon feende ɗon ɗum waɗi o hijiri ismaila ko waywa laañal ɗa haɗi kaka nder suudu kaaba wonno ko on tuma ɓe ittintinnoon ɗum ko suudu kaaba ɓayru nulaaɗo e hettoyi suudu kaaba ɗum ɓe ari ɓe laami ke makka ɗon maka no yumma aicha tawnonano musidɓe ma ɓen neɓaali ko ɓe naati e diina mi ittay noon mbimaade ɗo mi watta hijiri ismaila nga nder suudu kaaba kono ɓari yimɓe ɓen ko jooni naati diina
si mi liɓi suudu kaaba ɗum ɓe fof maɓɓe ɓerɗe maɓɓe ɗen bonay ɓe inna ɗum ɗo ko su'um ko hunde kaari ɓe aña diina kan sabu ko suudu ɗo liɓa kam ille mi accira e ɗon ko ɗum waɗi nulaaɗo bonnitaali haa hannde ɗo memaka ka ɓe hakkino ɗon ko noon acciri yimɓe Quraysh ɓen halde ɓe fotti yoɓe darre to suundo ɓe fuɗɗi darritaade suundo ɓe mahi haa heewti ka hajarul aswad on waɗeteeɗon awa innaano jooni ko waɗugol hajarul aswad on kande woni ɗon awa ɓooɗondiraa woɓɓe inna jooni accaneemen menen ko menen haani waɗde hajarul aswad on ɗo e woɓɓe kadi inna wonaa onon ko menen yeddotira pooɗotira haa mawɗo goo e maɓɓe inni jooni acciree ni on fof jooɗe deƴƴo jooni min miɗo addande en feere en fof jooɗe deƴƴo ɓayru ndu suudu ɗon no juulire nde ndono mari dambuɗe jooɗoɗen fadoɗen attiiɗo naatude ɗo naatiri e dambugal kaariwal wo halfinen mo yo ñaawan en fof halden fotten ko o ñaawi o en jaɓi ɗo e waɗde ɓen ɗon deygo feere haray gooto ɓabanaaka si innaamo jooni attiiɗo naatude o en fof ɗen jooɗii ɗo on tuma téléphone ala sakko goɗɗo nodda goɗɗo inna waɗa hunde kaari en fof ɗen jooɗii ɗo si goɗɗo naatoyi ɗo gooto innataa ko menen waɗi sabu haa o naati ma ko menen waɗi sabu haa o ari ɓe haldi ɓe fotti on tuma ɓe jooɗii ɓe deƴƴi Allah ko waɗata kon tawi ko nulaaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam attoto arde naatira e ngal dammugal ɓe wii ɗon ɓayre ɓe haynike nulaaɗo ɓe fof maɓɓe ɓe welti ɓe inni ko oɗo o ñaawi wo meɗen jaɓi sabu timmugol haqqille makko e yaajugol feere makko ɓayre nulaaɗo hewti ɓe sifana ko honɗum fewndi no yeddotira no pooɗotira ko homɓe wallinta hajarul aswad on ɗo ala e gere waɗaali kadi ɓe sortinira ni kaafaali nulaaɗo inna gasi jooni yo goɗɗo mo addu ɗo waanaare mum nden ɓe addi ɓe wallininde ka leydi nulaaɗo ƴetti hajarul aswad on waɗi ka tumbere waanaare ɓe noddi gorol kaariwol e yimɓe mum ɓen mawɗo kaarijo e yimɓe mum ɓen yo ɓe ar ɓe jogoo soɓɓudu gorol kaariwol kadi yo ari jogoo soɓɓudu ɓe noddi gori ɗin ɗon ɓe ari ɓe ƴetti coɓɓuli ɗin ɓe towni hayre nden nulaaɗo inne awa adde toon noon haa feeno kane waɗetee ɗon tigi ɓe fof maɓɓe ɓe towni ɓe addi haa feeno ka hayre nden waɗetee ɗon nulaaɗo ƴettirinde sookeejo maɓɓe en ɓe waɗi hayre nden kadi waɗetee ɗon jama on fof welti Allah hisini ɓe piiro hakkunde maɓɓe e wariniro e ittinirgol wonkiiji bonna jawle sabu yaajugol feere nulaaɗo ni sallallahu alaihi wa sallam hari kadi wonaa ɗum ɗon tun ɓe nulaaɗo anndirano feeno ɓe wonno sagata hiɓe anndirano kadi nunɗal e woolugol goonga nunɗal ko ɓe nunɗunoo kon e goonga mo ɓe woolayno on haa jama on fof ɓe wiiɓe as-sadiqul amin as-sadiqul amin wiigol ko gomɗi aaden wooloowo goonga aaden nunɗuɗo anndi ɗum ɗo wonaa huunde jannganteende ko huunde ekkiteteende haa on tigi waawa so a waawi jannguɗaa a janngat a waawi woolude goonga jannguɗaa a janngat a waawi woolude goonga kadi hiɗa waawi nunɗude jannguɗaa a jannga nulaaɗo ɗo on ɗon ari wonaa ɓe nulaaɗo few kono tawi ɓe woolay goonga hiɓe nunɗi sabu heɓugol nde innde moƴƴere ɗo ka hoɗo waɗi haa tawi jama o fof no yiɗi no rerɗi huwwondirgol e maɓɓe kam e nulaaɗo sallallahu alaihi wa sallam sabu ɗum waɗi haa sonnaajo jeyaaɗo e koohooɓe makka kadi wiyeteeɗo khadijatu bintu khuwaylid on tawi no mari jawdi imo gollitirde jawdi makko ndin e ndeer njula yaagal kono gila law kamɓe arabuɓe ɓen hara yimɓe koohooɓe tedduɓe ɓen iɓe waɗi hoore maɓɓe ka koohoojo tedduɗo wonata ɗon ɓe jippinta hoore maɓɓe
sabu faalihum aduna ma sabu jawdi hari yumma Khadija oɗo honno ngo waɗayno ko jawdi makko ni woni ƴettude o jonna worɓe ɓen ɗo yaha soodanamo ko soodoyte to ɓe ara ɓe yeeytanamo ɓe holla ko honɗum heɓi e nder ko heɓi ɗon kon o ƴetta ɗon o yoɓa ɓe kono worɓe fof wona fof wata wonde hunde wotere woɓɓe yahay ɓe arta ko ɓe arti kon si ɓe huntike laawol tawa tigi tigi ɓernde makko weltaki o yi'aali laaɓal e nder muraadu ndu jawdi yahudani no ɗuuɗi tono heɓi ɗo on no fanɗi woni noon haa ɓe holla fi nulaaɗo sallallahu alih wa sallam ene sagatano makka ɗo no inne mouhammado on ko aden nunɗuɗo on tuma ɓe waɗi feere ɓe humpodiri e nulaaɗo ɓeni jooni heɓe mariri ni ndi jawdi ɗo eɓe faala yo nulaaɗo sallallahu alih wa sallam e gollamɓe e ndi jawdi ɗo ko heɓo to kon kadi ɓe senda nulaaɗo heɓa geɓal e muɗum ɓe gollida e woni nulaaɗo salaki e ɓayno nulaaɗo ko kanko woni jonna jawdi ndin hari kamɓe kohoɓen fof si kohojo be kohojo o yahata nokku goo o wonda e goɗɗo ko gollanamo wona kanko immoto waɗa golle ɗe yumma Khadija immindinimo e sagata wiyeteɗo maysara yo oɗo yaadu e nulaaɗo haa johi nulaaɗo koye fof o kippa nulaaɗo kañum heɓanno kippira golle ko yahani kon julayagal ngal sooda yeeyita e nder ko ɓe yahata kon maysaratu yii e nulaaɗo sallallahu alih wa sallam ko yi'aali e yimɓe luttuɓe ɓen mokko bayagal teddungal laaɓal ɓernde konngol moƴƴol e woolugol ɓii annduɗaa ɗiɗo sama kala alaa e majji o yii ɗum e nulaaɗo sallallahu alih wa sallam ɓayro ɓe hewti kadi nulaaɗo ɓe gollidi ɓen fof haa ɓe weltori gollidal ngal hakkunde maɓɓe nulaaɗo sallallahu alih wa sallam yeeyi ko naɓornoo kon soodi ko addorta kon ɓe immi ɓe arti sa setodi e goɗɗo anndayno o wayi moy serata yii o nulaaɗo ɗo inni oɗo hay mi yaani sifa oɗo ɓayri kadi nulaaɗo arti no siforani yumma Khadija no feƴƴiɗi noon tawi haqqille maɓɓe no jaɓi haala kan no laaɓi ette alaa e muɗum ayni ma hodo ma janfa alaa e mum kadi tawi tono on ɓuri ka wowno ɗum few ko ɓe sikkitino ko jaka ko goonga oɗo yehi ɓayro nunɗal waɗi woni tike ɗono ɗuuɗuɗo tawi ɗum ɗon tigi tigi holli wondema nulaaɗo ko aaden tigi tigi holnaaɗo sabu ɗum waɗata haa yo yumma Khadija taw jooni yiɗi o sagata mo duuɓi nogaye joyi kamɓe ari ɓe resanooma wodde maɓɓe feƴƴini e ɓe heɓii duuɓi 40 wondema kala ko ɓe duuɓi 40 hari ɓe nawyiraali noon kadi telemma ka ɓanndu sabu ko aaden hettiiɗo aaden marɗo aaden kadi mo yanngaaki si a yii mo anndataa komo duuɓi 40 telemma ka ɓanndu tawi kanko hannde kadi ko kanko suddii ɗon faala yo nulaaɗo jombumo ko ni bani adama wayi rewɓe ɓen ko ɓurata yiiɗude ko marɗo ko buyi mara gorko mo marɗo ko yimɓe buyi mara haray rewɓe no yiɗa on gorko ɗo gorko si rabaama haa ma o heɓii jawdi haa ma o heɓii doole ma o heɓii sifa ɗin piiƴi haray debbo yiɗay mo tum so ndaade jooni ka qissa annabi yusufu ko ngari ko o marno kon adde haa onno ɓe azizu misra yiɗirimo annabi Muusa se ndaari en taway ko sabu doole ko marno kon ko ƴogani ɓee ko mo tawi o ko sagata hattuɗo ko ɗum adduno haa tawi o debbo on e haalan baabe mum yoɓe yettumo golle inna hayra man istajarta al qawiyyu al amin wagari doole ɗen e ɗinunɗal ngal kono hani ɗiɗon no woodi hara e debbo toujours no yiɗi gorko marɗo sifa ɓuri worɓe luttuɓe ɓen on sifa mo mari ɗum ɗum waɗi haa tawi yumma Khadija no yiɗi yo
nulaaɗo meɗen sallallah alih w sallam risuɓe kono no mettani fi debbo tedduɗo mokko ba wona on ɗon fewtugol ɗum arayno modi mum e faala ha jomma tawi ni wottako noon wonande aade mokko ba aade jom teddugal aade jom makko e rewri e gorejo maɓɓe suddiɗo wiyeteɗo Nafisa on ɗon yehi yiide e nulaaɗo ɓenni ene Mouhammadou ko haɗi jomba nulaaɗo inni miɗo faala jombude kono miɗo ɗaɓɓude tawa komi jombira goɗɗum heɓaaki taw o wata yonandelan komi jombira ɓana jawdi heɓaaki taw debbo inni sa heɓi noon goɗɗo tawi fii jawdi on ɗum ɗon haray probléme ala e nder muɗum a wakkire to inni o inni awa kaari Khadija nulaaɗo taƴƴinata ko few woɓɓe gollani yo on ɗon yiɗni no yiɗi ɓe hannde kadi ɓe wonde patron makko hanki kanko ko patron maɓɓe ɓe gollandemo ɓe waɗanamo contrat hannde kadi joni on ɗon inna no faalaɓe hannde kadi ko kamɓe woni moodi makko yamiramo haɗamo nulamo waɗa piiji ɗum fof kono ɓayri o ya wolaniɓe ɓenni awa ellala miɗo wakkili yeeɓe holli bappeɗaɓe makko ɓe ey nulaaɗo ɓe immi gamɓe nulaaɗo ɓe yehi mawɓe yumma Khadija ɓen ɓe ƴamoyi deftere no winde hay hutubaji koɓe yewtuno kon haalaji yewtaɗe ɗin ɗon awa teŋeji waɗa e waɗi dewgal hakkude maɓɓe no waɗirte noon on tuma adol islam o ɗum ko dewgal laaɓungal waɗa ɓe ari ƴami eɓe teŋi ɓe okka on tuma nulaaɗo sallallah sallam risi wondi e maɓɓe ɗo kadi e yiya e nulaaɗon sallallah alih w sallam e angal mawnintinare sina ɗum no sagataɓe wi no woodi ɓen nayi ɓe jombata debbo e jombanoɗo nokkugo mo moodi mum maayi ma settuɗo e moodi mum kamɓe kadi ɓe ɗaɓɓa e jiwo hara ko jiwo ɓe adorta dewgal maɓɓe ngal wona honno ɓe ndelan heccuɗo ɓe kadi ɓe jombata heccuɗo ɓe komo ɓe hecci kono nulaaɗo kadi ndaaral ɗum ɗo fof ɓe ndaari jikke ko sonnaji on jikke e maɓɓe kon ɓe inni ɓe sooyinta jikke maɓɓe ɗen kamɓe kadi tawi ɓe yiɗimo kadi sonnaji on ɓe jombi ɗum ɗo fof kono holli wondema nulaaɗo meɗen sallallah alih w sallam adi e wonde nulaaɗo hari heɓike e maɓɓe jikkuji ko annduɗa ɗiɗo on wonay sabu yo Allah on waɗɓe nulaaɗo mana wonay dalil yo Allah on waɗɓe nulaaɗo sabu hiɓe ɓuri eɓe wondunoɓen fof e nder ɗi alhaaliji sifaɗi ɗum fof hay gooto fotale maɓɓe ɗi piiji ɗo ɗum holli wondema haray no laawol heɓike kaɓe waɗɓe nulaaɗo e sallallahu alayhi wa sallam hara goɗɗo ala ara janngo wiƴƴito ha hiya ellahum inna akum ellahum ɗo waɗi ha koko woni wolde ɗo hara goɗɗo wata hoolade eɓe iwi ɗon noɓe jibinira noon noɓe mawniri noon ha noɓe heɓiri noon sonnaji ɓe waɗi galle goɗɗo yenaali ɓe ella taɓe heɓuno galle ɗon ɓe wondi e sonna maɓɓe ɗon ko yata duuɓi 15 ɓe wondi e sonna maɓɓe ɓe wuurino yimɓe makka ɓe fof woni wuuride noon Allah waɗi ɓe jiidi ɓe heɓi ɓiɓɓe worɓe e rewɓe ɓiɓɓe worɓe ɓen wuuraali ɓiɓɓe rewɓe ɓen kañum wuuri e nder ɗin duuɓi ɗon ko de ɓe heɓuno duuɓi 40 ko on tuma Allah subhanahu wa taala on hoddiri jooni o feññinayi ko o waɗno kon e maɓɓe kamɓe nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o holla aduna Allah on wondema awa o neɗɗo momi suɓi ɗo mi reenimo mi hisinimo e kala ayibaji e ellaji hako waɗo mi faala nulude annabajo sakkitoro on e nder annabaɓe kamɓe ɓemi immini ɓen ka aduna ɗo no Allah hoddirta piiji ɗin noon hari annabajo ɓe naɓete hoɗo musidal mum ngal woni ɗon maka yimɓe mum ɓe woni ɗon o nule ɗon o jippira ɓen noon ha ñande Allah ƴettitimo o acca ɓaawo makko
taalibaaɓe makko jokkoɓe ko addi kon e nder muɗum koɗoli annabaaɓe ɗiɗo no waawi wurude de annabaaɓe tato no waawi wurude hala mo wee maɓɓe no e leydi feere kono o annabaajo ɗo Allah on hoddiri wondema o waɗeemo annabaajo kono waɗa mo sakkitoro annabaaɓe o waɗa mo kadi annabaajo fi addan fuu gunduji Allah ɗin anndotaako feendo ɓe annabaaɓe ɗo arayno goɗɗo anndaano adna Allah on wa'ay no wa'iri noon ka meɗen ɗo hannde kono Allah kanko ɓayri himo hoddiri wondema ɗum waɗoyay jooni o nulay nulaaɗo si o nuliimo e hoore adna Allah fof o newina yo nulal o nulaaɗo hewto e adna Allah fof ɗum kadi ko moƴƴere go'o nde Allah subahanahu wa taala newini mana o annabaajo ɗo aɗo makko hari goɗɗo wata humpitude adna Allah fof ko faala ko ma ko waɗi ko hari adna Allah fof wata humpitaade Allah no ɓayri mo hoddiri ɗum waɗoyay o inna jooni mi nulay o ɗo fii adna Allah fof o ara kadi o humpita adna Allah fof adna Allah fof hewta adna Allah fof jooni gila feewndo nulaaɗo ɗum fuɗɗi seeɗa seeɗa nulaaɗo winduno letterji en yewto e fii mum inchallah e naɓi e lamɓe adna Allah wonnoɓe kawtal ɓe maɓɓe ɓen fof ɓe anndi fii maɓɓe adi ɓe feƴƴinne kamɓe nulaaɓe mana diina kan koye nder Arabie Saoudite yani Makka e Madina kono hari diina kan hewti Éthiopie ga e nder Afrique hewti Misra e nder Afrique ka hewti honno wendalan leydi Cham hewti e leydi Irak hewti e leydi Iran hewti e leydi Yaman on adna Allah andanoɗo feewno ɗum ɓen lamɓe laaminoɓe ɗon ɓen fof diina kan hewtunoɓe adi nulaaɗo feƴƴinde tariha on maanditi yimɓe maɓɓe ɓe maanditi wiyata goɗɗo ko yeddo mana wondema Allah on hoddiri oɗo nulaaɗo ko fii aduna on fuu ko kadi ko kanko sakkitete nuleede tawno jooni nule makko ngal watano hewtude adna Allah fof Allah nulaka nokku be nokku goɗɗo kono ɓayde Allah hoddiri nule makko ngal no wawi hewtude adna Allah fof Allah innaka he joni oɗo wene imminta hay goto hande kadi ko ɗum waɗi ko wonɗo yewtude ɗo kam ɓeɗo no jooɗi Europe min miɗo jooɗi Conakry ɗo eɗen famodirde ɗo ɗum holli wondema Allah subahanahu wa taala e gundoji makko ɗin himo anduno ngal nulal nulaaɗo ɗo wawa hewtude adna Allah on fof joni o hatojina en min ngol woɓɓe hannde kadi ɗum ɗo yonay ko e nder ɗum o nuli nulaaɗo on kono nulugol nulaaɗo ngol kadi Allah on e heɓili nulaaɗo on fi yo wonu nulaaɗo go'o go'o Allah on yiɗi nulaaɗo weddagol wongol kañum tum ɗiɗi Allah on holla nulaaɗo koyɗi labaaɗi eɓe heɓno duuɓi 40 hoyɗa koyɗi labaaɗi ko ɓe hoyɗi o si weeti bimmi warra no ɓe yiiri noon wayata nder lebbi 6 ɓe hoyɗi o Allah on yiɗini ɓe woɗɗitagol yimɓe ɓen si aade no moɓondiri e jama piiji ɓuy o yeggite sabu wondugol makko e jama kono so weddike ɓii hoygoo kadi o annditay koy joni nulaaɗo no sutii ɗe pelle makka ɗo e ɗi jooli ɗo ɗi leydi e ngu kammu e ndu henndu e naange e ɗiɗo piiji ɗo fof nulaaɗo no sutii pelles wonaa ɗi sanamuji wonaa ɗi reweede ka suudu kaabaɗa moƴƴini ɗi piiji ɗo wonaa ɗen kaaƴe lesaaɗe ɗon wonaa ɗen leɗɗe lesaaɗe ñeñaa ɗon waɗi ɗe golle ɗo waɗɗo ɗe golle ɗo on wonaa kanko wonaa ɗiɗo nulaaɗo ɗum ɗo ɓe yiiri ɗum hakkille maɓɓe ɗen ɗum ɗo wonaa wahi warani e maɓɓe kono ɓe anndi ɗum ɗo wonaa goonga ɗo jeeyano e yimɓe arabuɓe adi nulaaɗo ƴiinoɓe wondema he ɗum ɗo de wonaa goonga ni waɗi hala ko ɗum ɗo gasata ɗi wonaa ɗi reweede ɗo ɗi haana wonde Allah ɗi haanaka reweede
nulaaɗo noon ɓe miijiti ɓe yii wondema tigi tigi ɗum ɗo wonaani haani wonnude ɓe woɗɗiti yimɓe ɓen ɓe yehi e felle no inne jabalu nour Laawol Kisal ɓe ƴawi toon ko laawol kaaje peewal e ɓantal tati hono fawodiri ɗon luuro hunno ɗon seeɗan wiya ko fammere kono wona wondema ko fammere ñande ayni yimɓe nayi on jowo heƴata nder toon ɓe ƴawa toon joni alhamdulillah rabbil alamina ɓe waɗi laawol fiino ƴawre ha on tigi hewto e dow toon hari ƴawatako on tuma ko pete yorɗe seeɓuɗe barminayɗe woni ɗen pelle makka il faut maƴƴeɗe mbaɗi judde sa tippi e mum a barmin fayre sa jogi tigi sa jogoɗaki haqqille barmin ko ɗen pelle ɗon allah waɗi nulaɗo iwaka suudu mum sonna maɓɓe jonna ɓe ñamete ho seeɗa e ndiyam ɓe naɓora ɓe wona toon balɗe ɓe arta ko e nder ɗum allah subhanahu wa ta'ala on ɓeyɗo o hoddiri o immini malaikaji makko jibril yo oɗo aru o yiida e nulaɗo sallallah alih w sallam o andina ɓe joni awa gila hande ɓe wiika ɓe wonno ɗon few ɓe wonti goɗɗum goo o ari o hewti ɓe ɓayru ɓe yi'imo adna on fof fayde kaɓe laƴƴi yidde o ko kanko ɓenni nulaɗo janngu o arde noon ka siira ɓe ɓe wata janngude o filliti ɗimmum ɓe ɓe wata janngude ɓe wii o hanndetuno nulaɗo ɓiƴaɓe ha o accitaɓe ɓenna janngu nulaɗo ɓe wata janngude joni min o wonɗo wolde ɗo ni so addi ɗo joni bindel chine o inni chinois yomi janngu ɗo mi wata janngude ɓe anda nulaɗo kadi haɗi ɓe wata janngude ɓe wata windude ko o mo wata janngude ɗo wata windude ɗo allah on suɓi fi wonu annabayo sabu hikma allah on no e nder muɗum allah on suɓi o nulaɗo ɗo o wata janngude o wata windude o woni nulaɗo allah on addi qur'ana on nde qur'anare nde lutti e juuɗe meɗen ɗo eɗen janngude nde winne nulaɗo ɓayru yii nulaɗo wata janngude o longini ɓe iqra bismi rabbika alladi halaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم haray nulaɗo ɓayɗo ɓe nani ɗum ɗo hande kadi ɓe yii ko ɓe yi'ali ɓenɗo haade ninani siko mboddi o fotti ka burure o ɗeƴƴot hara ko mboddi tum o fotti tentini noon si tawi o fotti ko ɓuri mboddi janɗude ko wowa yiide ha hande o ɗeƴƴota joni nulaɗo kamɓe ko malaikaji on tigi ɓe yii ɓayɗo ɓe yiimo ɓe yaali sifa mum ha hande tawi ko ɓe ɓe ɗeñƴo si ɓe ɗeñƴike ɗon ɓe ɓanndu maɓɓe num diwna tawi ɓe ɓe hoota ka suudu ɓe hewti ka suudu tawi hiɓe diwnude ɓe maaki suddela sonna maɓɓe suddi ɓe ɓe waali woni haa ɓe immin tawi ɓe hetti hakkille ɓinni a khadija holi oto taw hara goɗɗum heɓila kono jinna ma nawnare hulɓininde ma bonugol haqqille ma feydugol ma goɗɗum komi yii hannde komi yiyaali ɗum ha hannde ɓe huli ɓe haani sonna maɓɓe jaabi ɓe wata hulu fus wattama kanko tigini kalla wallahi la yukhzika allahu abada allah on hersitama fof ɓe anndi allah no woodi ko façon no allah rewirte no wona no yedditireede kono fof no anndi allah no woodi kono allah rewirte no wona no yedditireede on tuma o wii ɓe allah subahanahu wa taala on hirsintama o hirtatama sabu hiɗa mari jikkuji ɓe hewtiti ɓe wii tigi tigi on mi holi wota taw hara allah on waɗaylan goɗɗum ma goɗɗum heɓaylan ɓe inni wota hulu allah subahanahu wa taala hersintama sabu tigi tigi ko aaden jokkowo en ɗan ittano yimɓe annde okkoroɓe waasuɗo werno hoɓɓe ittanoɓe yimɓe annde. Allah on hersinta jogiiɗo sifa ɗi jikkuuji ɗo.
hari yimɓe makka ɓen fof wona gootu no wodno toon woɓɓe jannguɓe defte annasara e defte alyahuda ɗo windi e ɗen defte ɗon wondema annabajo aroya no jeeya e ɓen musidɗo khadijatu bintu khuwaylid wiyeteɗo warakatu bnu nawfal oɗo yumma khadija ƴettinolaaɗo mahin yiiden e o wiyeteɗo warakatu bnu nawfal ɗo himo jangi mo anndi ko mawɗo annduɗo piije ɓe ari yumma khadija honi laawol wenni nulaaɗo no ɗumannini wenni nulaaɗo sifano mo nulaaɗo sifaniiɓe no jibrilu ardi noon no o tawriɓe noon eno feƴƴiɗi noon hakkunde maɓɓe e jibrilu ko gaaru hira to ɓayru nulaaɗo gayni sifaade oya jaabi hada nnamusu alladi nazala ala musa wonni o ko yiiɗa ɗo ko ɗo innete wahyu ko ɗum jippino e annabi musa wonni tawno hara komi sagatano fewndo ɗo ya laytani kuntu jaza'an laytani akunu hayyan id yukhrijuka qawmuk na tawno hara miɗo wuruno tuma musidal ma ngal yaltina e ma ka saare ɗo laaɗo inni awa mukhrijiyahum ɓe musidɓe an ɗo ɓe yaltinalan ɗo oya jaabi hay e gooto e annabaɓe ɓen addaali sifa ko adduɗa ɗo siwona ɓe soñja ɓe raɗa ka maɓɓe awa inni miɗo tañƴini ko a woni annabajo habbanoɗo a woni annabajo ɗe mofte ɗo a woni annabajo ɗe mofte ɗo joni haray ka e ɗumannagol ɗo nulaaɗo sallllahu alih wa sallam ɓe hooti kamɓe e yumma khadija e hoore hiɓe maapi moƴƴa ko on tuma noon allah subahanahu wa taala on kadi imminoyi malaikajo on jibril o ari kadi ɓayru ɓe yiimo ɓe maapi ɓe huli on kadi ɓe inni e buumelam ɓayru ɓe immike jibrilu janngande ɓe ya ayyuhal muddaffir qum fa anzir wa rabbaka fa kabbir wa thiyabaka fa tahhir wa rujza fahjur on tuma ko ayyo am buumiɗo immo ko ayyo buumiɗo immo jertina mana hulɓina jama ma on waɗwolgo boni naatoygol yiite mawnina fi joomi ma laɓɓina colci ma awa woɗɗitoɗa ko wona reweede kon e hoore fenade haray en daroto ɗo hannde inchallah si tawi no woodi ko landitete su'alu gooto ma ɗiɗi mbaɗa ko heƴata o e nder minute aji 10 luttuɗi ɗo ɗin awa on tuma daroɗen ɗo ñande allah newnoye wo hannde kadi noon nulaaɗo innama yo ɓe immoɓe daro ɓe imminoɓe dari kaɓe imminoɗon ɓe dari tigi tigi on ɓe fotaki ha allah ƴettitiɓe ndaare noon ko honno ɓe warruno e nder ko ɓe immi ɓe dari ɗo ha honto ɓe wakkili ha honto ayɓe maɓɓe ɓe wakkili ko honto yaltuno daroniral ngal hakkunde maɓɓe jippino ngon e piino ngon hakkunde maɓɓe haray ɗum ɗon e waɗoye e darso aroyowo inchallah yewten fii addawatu sirriyatu wal jahru biddawa yani ko honno nulaaɗo fuɗɗorno waɗi e hoore gundo haa ko honde tuma ɓe arnoɓe fiññini ko ɓe nulaakon e nder muɗum ɓe hollidi jama fof anndi e ko honno kadi gomɗinɓe aranɓe ɓen ko honno nulaaɗo sallallah sallam waɗatnoɓe programme ko darul arqam ibne abul arqam e ko honɗum Quraysh kadi immino dari fii haɗgol o dawa mo nulaaɗo sallallah sallam addi ɗo ha tawi be julɓe goo doga yalta makka yaha habasa awa ko noon woniri ha nulaaɗo sallallah alih w sallam tawi kamɓe kadi ɓe ɓe ɗaɓɓaka ɓe fattoyoɓe seeni taif ɓe ɗonki heɓde ka ɓe fatto toon ɓe arti e hewtiti makka on tuma noon allah waɗana ɓe isra wal mi'raj ɗum no feƴƴi noon si ɓe seeni madina
aɗa darsu men aɗa yo on e yewta e nder ɗe toɓɓe ɗo inchallah wala haɗa ko yewtere radio e ñoggay woni yewtereji ɗin fi ɗo wawi moɓidirde honno e ndelan toɓɓe buy e nder darsu goto aɗa e darda ɗo hannde هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم صاحب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مودي يوم ولتا نام دو أنام الله سبحانه وتعالى ولتا نعم وبرنا ندون دو كمان كما يندوني جودي بيت نفتا. الله سبحانه وتعالى نبينا جكو قول سنة نلادون صلى الله عليه وسلم عندو قول ngurna mabbe dan fu hutora kade yarama albarka buy joni kala fala do landade question harayno wawi wadude do no be makri ni don wawi wadde star 61 ko doni étoile 61 ijaba no en don sera inchallah naam haray mudditana do adi be wadde ben do inchallah naam be maketebe do Muhammad Buriya Diallo assalamu alaikum. Walaikum salam manjaro. Manjara mana lato. Alhamdulillah na lato. Jantu musaade ne jenti on do. Assalamu alaikum Ustaz. Na? Walaikum salam. Mene ko question goto mi falon landa de do. Na. وانا بين انه جولو قولنا لا قلنا اللهم صل على محمد قلنا في جولو قولنا لا دو koko mako don do no tawa e mum no Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad non ko shiya ben harita non ga joni anda wawi timmintinade da wawi de Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamin innaka Hamidun Majid sifa ko woleten kon ka tahiyya ka julde. Okay. Allah on do budi moƴƴude kono da wawi to Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim da wawi de Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim ida wawi wadde façon ji buy kono ko o da budi moƴƴude. Okay. Ya fawron kadi landa bota sallallahu alaihi wasallam. Okay. Fahmi mine landa de mangal ya fawron julu go bawo shia jono sella ka sellata julugol bawo wonɗo juulude shiyajo mi nanigoy nam julugol bawo wonɗo juulude nam ko si tawi sartiji julde ɗin ɗi fottanaɗi ɗin no timmi e on tigere ɗo wawi julde ɓawo on tigi tawi sartiji fottanaɗi ɗin no timmi joni si tawi sartiji fottanaɗi ɗi timmali e misal joni hara salligi makko no timmi nam joni si tawi salligi makko on timmali haray laaɓal ngal timmali si laaɓal ngal timmali haray julde nden no mari ella haray juulugol ɓawo on ɗon haray no mari ella joni ko noon daarirte nam on jarama yo Allah ɓeydu baraji de naam ajja andintini na ɓe andintini lanɗo wo ko minute ɗiɗi lutti e nder 15 minutes mo ɓeyduɗen o ok na probléme inchallah ko 75 minutes wanno ɗen hari nanen 60 minutes lanni joni ɓeyti 15 minutes ok na probléme inchallah joni aray mi ɓay muditani ɓeeɗo awa mi annda ɓeeɗo si ɓe nande ɓeeɗo wallandade si hombiren ɗum ɗo nam ɓe maketeɓe ɗo Mouhammadou Diouma assalamu aleykum maketeɓe Mouhammadou Diouma assalamu aleykum
assalamu aleykum. Waleykum salam. Kato. On jarama de. Ala to. On jarama. Ay yedda la Oustaz on jarama nala to. Alhamdulillah men nga jawanolle. Yettude Allah yo Allah ɓeydu barke baraji moɗon yo Allah ɓanta fi moɗon koko yotɗon ɗo hande no weeli men mouradu moƴƴiro. Jarama albarka. Mi landoto tun wono hakkude nene Kadisa e nelaɗo meɗen Mouhamadou sallallahu alih w sallam ko duuɓi jeli wonno hakkude maɓɓe ko 15. duuɓi 10 nelaɗo ari ko ɓe 25. Naam nene Kadisa ko ɓe 50 naam assalamu aleykum rahmatullahi ay no woodi yoɓe ɗo kañum ƴettata mo hecci yo wondira ok on jarama enen ko Conakry men woni on jarama noon ɗel barka mo yalla hokku baraji barke allahumma amin ya rabbi ya rabbana barakallahu fikum nam aray Oustaz awa woni 00 ɗo joni haray en hattay ɗo Inch'Allah. Na musidɓe julɓe tedduɓe assalamu aleykum rahmatullahi wa barakatuhu haray Oustaz en yalti ka ligne kono noon ɓay haray koye guere wayntagol ɓe woni joni haray en hattay ɗo Inch'Allah haray fof mo weltanama on du'anama yo Allah subahana taala waɗa en ñentinoɓe sunnanelaɗo meɗen Mouhammadou sallallahu alayhi wa sallam haray on fof mo weltanama batte accitugo golleji mon ɗin ara heɗito ka radio Laawol Kisal ɗo ɗe haray kala mo tawano ka début Inch'Allahu no wawi yatude ka YouTube Laawol Kisal haray no andirɗen noon kala ko feƴƴi ɗo naɓete toon e kadi ɗen andi haray bayanaji buy kadi hino toon haray ɓeyditaɗe moƴƴa wonduɗe nafoore ɓeɗo kadi haray eɗen wawi ɓe suivre kadi ka Facebook Laawol Kisal haray ɓe wadde darsuji toon kadi e sehuɓe men goo Inch'Allahu haray ɓe gayntaki yewtere nden no famirɗen noon Inch'Allahu min programme ayɓe kadi ɓe yiltito Inch'Allahu ɓe arta kadi sabuna ɗen andi haray andintingol ngol hino moƴƴi haray lan andi buy no andi qissanelaɗo e kono ɗon andi kalama koɓɓen kadi sino yewtude haray e andintinte piiji buy no woodi kadi haray détail hoye buy toon kadi ko tawata e haray koyɗon no gasa wejjiti koye mara andano koyɗon haray pour ɓeyte moƴƴa saabu na haray ko ɓeɗo neraɗo salah sallama yamira ɗen ye ñentin si tawi en andi gurdam maɓɓe ɗan tigui tigui haray welanay en fi ñentingol ɓe en yiiɗa ñentingol ɓe par ce que sa andi goɗɗo a yiiɗaymo sa yiiɗimo tun a ñentinaymo kadi haray Allah subahana taala waɗen en fof meɗen ñentinayɓe nelaɗo men sallallahu alih w sallam haray kadi eɗen ɓeydi toranade du'a ɓeɗo nene gotoɓe meɗen ɓe ɓiɓɓe mum jattano Angleterre ga ɗen andi neeɓi fota e haray ɗo e hani ɓe hettaki kono haray noon deƴƴaka hiɓe jokki hani no jokka e kono no andirɗon noon piiji ɗin si woni ha ukkodirama e gouvernement hara enen hiɗen hawji haray kamɓe ɓe hawja haray fahi yimɓe ɓen taw wejjutu toranagol ɓe kadi du'a e yo Allah subahana taala jonnutuɓe ɓiɓɓe maɓɓe ɓen jonnita kadi kala ɓiɗɗo julɗo jattaɗo danda kadi kala ɓiɗɗo julɗo e jattede kadi wawa heññude ɗum ɗo e mawɓe ɓen sabuna no andirɗen noon haray ɗum ɗo hino muusi hino yurmi hino ko jarrabuye molanaɗo ko tawata eɗen tori Allah subahana taala on yo jarriboro en ko tawata en wawa townude en toritamo kanko rabbul ibadi on e soɓe haray oɗo jarabuye ko jarabuye muusuɗo kon ɗon andi julɗon Allah subahana taala on jarribotomo kala kadi ko Allah subahana taala on waɗi on ko kanko andi ko wirni kanko andi ko waɗani haɗa ɗen jaɓanimo hiɗen jeejimo kadi yo jonnuten ɓeɗo ɓiɓɓe o itta ɓeɗo mawɓe e oɗo susi e sondia e suno ko yata duuɓi ɗiɗi e ɓiɓɓe ma nayi fof no jatta soɓe haray no yurmi ha ronki e haray ɗen torani ɓeɗo du'a fota no yande saabi Allah kala nanuɗo ɗo ɓayla andi haray partout no jentede haray kala no tora du'a min anda ko du'a homboni ko jaaboto haray torki Allah subahana taala on kadi yo Allah o lanɗum ɓuttinan en leydi men ndi danda en guere ka meɗen addana en kala wawowo ɓuttinande en leydi ndi yurmeteɗo e yimɓe ɓen fof fonnaɓe fof maɓɓe amina ya rabbi yo Allah dande en kala ko watta guere kadi ka meɗen amina ya rabbi haray on fof weltanama do'anama musidɓe julɓe tedduɓe haray en juma Incha'Allahu aroɗo si tawi jon juma jaaɓi yo Allah subahana taala newnu tawɗen e jaam moƴƴere haray yo Allah hokken walugol e jaam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Laawol Kisal ko laawol peewal e ɓantal